Десант, бля! Beginilah suasana menegangkan kala pasukan Ukraina versus Rusia baku tembak di Kharkov. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 27 Agustus 2024. Tampak belasan tentara Ukraina turun dari pengangkut personel lapis baja dan mendekati posisi pasukan Rusia. Berbekal senapan laras panjang, tentara Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia. Tak sampai di situ, upayanya menyerbu juga dicegat pasukan Rusia dengan balasan tembakan. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina memutuskan untuk merebut daerah benteng pasukan Rusia di arah Kharkov. Tapi seorang penembak mesin Putin juga berupaya menghalangi mereka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Скала, річ, Фредик, за мною! Іду! Почекай, почекай! Ситро! Да! Блядь, ты зараз течешь нахуй! Да! Не чую! 30 метрів, 40, окопна лінія підарів. Хай накриває нахуй. Цей йобаний кулеметник не дає пройти, блядь, заїбав він нахуй. Якщо там окопна лінія, хай роз'їбуть її нахуй, блядь. Всі цілі! Всі цілі! Плюс! А ви зайняли оборону, лінію! Покой! Покой, линия тут! Линия! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.